Ide dane serayo kantin titiang te pemekas. Sanes ide sampun iring titiang mesikian iriki ring paguyuban Bali gitu suareng. Biar saya manut ketatuan kepatutan dados jadmo nomadi iriki ring jagat ke baos. Yelengan jua sampunang rerep dari sejeroning pangusaha dibiang sastra lien agel-agel ngulik dagingin petuah sastra ngamet sarining kawigunane nuna ngamit sarining keweruhan nyeliksik bolak-balikin petuah-petuah kecapin sastraune do tuleman do tuno yatno ngeras titi bakti majeng ring ide Sang Hyang Widi mapan ide Sang Hyang Widi maka lantaran sedang dingin jagat ya manganda aja jagat semi maka parayojana tetujuan sing tuah adolen mapupul mapaguyuban iriki ring sejeroning paguyuban Bali gitu suara sing tuah ngemangehan ngelajerang ngukuh ane madan seni kelawanin budaya bawinan bapak babinsai ring mangkin ngiring mando sido lajar kelima rauh ari wakas pangatan katutupan kali sebinane ring punika ngamet sarining keweruhan nyeliksik bolak-balikin dagingin sastra sing tuah angon nyunarin lampah kelakunin kauripane sido ngewetwang asinanggala sing nu kelikup ketekep benemadan wimoho peteng itu kalau budo mekejang sido somyo metemahan dewa semi memanguh rahayu tuah sing ado apa dadu tetelu buen ane keduluh nungil angane mebatun buluan sido manggih kesentosan kerahayuan iriki ring sekauripan sakadi iya imanika wenten ane sanang patut dado sang panutan contoh tetuladan rikalane mepari kramu mepari laksana anganen kadi ibenego kebawasan sadien luas ke
Pari keramu laksanaan ini boneko sing tangang galah sing tangang dino wantah pidabdabe nyalanang suwodarmo kepatutan melayaring sejeroning segara boneko sing kadelenan tuah sidone ngopo pira ngamartanen kauripan nyamung kauripane apang sida ngelantur rauh ari wekasan kitu pidabda pirago melajah ngalih ane madan sarining kaur